addressed the Constitution Review Commission's national conference, and I wrote the speech. Okay. Because I was there. Everybody now comes to understand that I was the flowery person with words. So every speech they'll roll me out. I have to go look at that speech. So I wrote the president's speech. Okay. No, but that's not the speech I'm most proud of. Which one are you most proud of? I'm most proud of. Welcome to the Political Run with me, the voice right on Ghana 7TVGH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. John Mahama's address to Parliament after Mills had died. You wrote that? Yes. And of course, I didn't know him. He didn't know me. But Raymond Atugoba had been appointed executive secretary. He was advising Mahama at the time. And of course, he knew me and what I could do. So he asked me to write it, and then he took it. So I'm not sure later on when I met him, I did mention it to him. And he remembered a line which he said, it nearly made him cry, that he was my father, he was a brother, and was his son. Some line I put in there. But yeah, that was one. What did you feel like? Because in that moment, watching him read it. In that moment, I was channeling all I felt about the country into that speech. It is the most bipartisan speech I have ever felt any leader has ever said. Was Abusianfo, mon kancha John Mahama say me see onto ne ho ade so na ne ho anim guase ni. John Mahama, tu ho ade so na wo ho anim guase. Ana wo sa pese wo pe wakotena fie 8 years wansua nim de bia anwene Ghana ho anko dance semfi wakwan bone ho John Mahama me se tu ho ade so na me de wabra bokra etete me se tu ho ade so na wo deserve president Eduboy in case ye bo wudi ntem za fe de mo ye case no ngon na fe de Eduboy in fa ne ho nkodi mo NDC fo enkwasiafo a mudidi a monwene na mudidi a munima didija mode monsa bonkum na nadu nim sense na ba wo mi ama akwanya na chi amasa be enkwasiafo sana na nadu nim se okọ no se ayi na friends 2024 se enkwasiafo ibi pa na ba bedi o man so a anka ba mra ne ho waye no ho se wabre ne ho agya ayi ofa wa mobra wo so ofa bi wo tifia no ya bra obi bobra no owu a na chi no omoye ne basa bi no John Mahama ka ba bia na nado toto Ghana koduru yei anka ye easier se obeto aso John Mahama na nado kire wo se o de oil na ye tu no Ghana no e na ye agenda 11 oka o parliament that time na mo nkwase afo ni na mugu hobi edika munnim nyansa ni nim die no amfansie mo kire mo o de wo so ba ye no ohuka pa wabo pa ba akohwisem nti NDC fo ni ahoto dabe na obetua ayi asofofo agu Ghana nyina aka wie dabe na obewia kofa gato boys fo twa omuka dabe na obetua makohwifo adi NDC fo akire wie obi afa ne fun na say ena me ye campaign ma wo ena ye mo midin dabe na obesesa Ghana sika aye sankwase adwuma we nyina awie na obekai o man Ghana John Mahama na nado ko no waka laptop se yam fama school fo nsua de no one de opese obi ababa yese ono ne ba onya brot se wo no wakwa kofa pad abrekwan ye ja yi eto ho no na nado e no oja laptop na wahin laptop be 700 no so 7000 e wahin fa laptop be 7000 e se yan school fo no John Mahama where is the laptop ene Sami Jamfi kwase mpani na funu se de kuro ato ne kotim Sami Jamfi jimini a ofiru ahiamfo abusuam ne se ne wafa bia mobra Sami Jamfi ko hwini watimi nya Augusty tenase didi na nado atamma bi so ayi friends akofo so ekomo na Sami Jamfi ko hwini kwase mpani amobra hallo grant it is Sami Jamfi ene ono da ne Ghana wofa ma 120 days amuntimi mobra yeti dum so mu everything is wrong. $6 ente se egu kam. Nyame ntwia moka. Nyankopon ama Ghana nyankopon ontwia John Mahama. Woni ayi asiedum katia ene ayi afra ne sei Sami Jamfi, Sam George. Ene ayi okuja to brokwa ne sesa paso. Nyame ntwia moka. Na mudi sam kwase asem we nyina awie ye no. Wo se ohia ni ba ono ekwakotwere nsohwe esua de anyi sika mfiri ni ho John Mahama nyame betwia woka be se wo deserve president oton nti firi so na ho anim guase ni
John Mahama wo ye nimguase ni ana wo di sika ato radio station ni TV station enkwasiafo o mu ye front o mu gu Ghana na Ghana do mo nwene da ache ho ammo brafo te se ayi ye frɛ ne sei kwasiempani ono na odidi akufu adwata ne wa man appointment enam se wonni anusuade hunu nti do obeka nkwasia se wona atam Ghana sika twa meka enti se ye wo ye mu bi no aya mo fa mu chi mi mra Israel se mo ba ba be chinsa me Netanyahu na oye president woti kroma so wanchi mi te se wa mo ba mo mefa me nko obeka sa me ba no o te na to atwen na o de me mama se ade a nkwasia mamu na mu bu o Ghana ho nti no I have to speak with you because se mo bu o man ni ya kan better Israel no aka maba mo no kran so no ho ato no adan na mu nipa bone o man ya 70 years o man ya manya 70 years ya ubesi so awoka sa woko am yefo ho akwakọ jiska omo kire wo se na do ma economy na adayi enti ubetimi aye bibi nti ye bibi na wo wie na wo hia mo ya beto awo so am yefo no mpohu se na do e de economy na gina yie nti ubetimi aye bibi amobra eni so ade hunu eni mtoto ya honhom John Mahama mi se tu hu so na wo deserve John Mahama wo deserve president tu hu so na wo say wo man Ghana wo bo man Ghana wo ye kromfo pad na no kraba ya no school na wo lanche ye nimponye obi ananya bie where's the pad okuja to brokwa kwase mpani wo mukogina ayi a friend say mu kampe ase se na ado ni ba omia ebu akuafo koko na ye to no na ado ba ye na koko ye to ne 3 million na ado nyankopon nhira papa no na wo a wo kasa che na ado bia me se wo soro ni wunninya me betwia wo ka John Mahama we wo ho no me se wo to aba ma NDC bia fa utiko akoto ka kwa mu na ka amfa so because tontro wo na twa uti so wo ya NDC ni na to aba ma John Mahama fa utiko to ka kwa mu na ka amfa so because adwene ni utirim ya wo kwasiafo ma bi ti se ya titi na afuna kasa o ka ne twa tafre na ye titi aba begina no keke nkwase asem kire MPP ni na odi ba omi atam uni twasidi ya titi uni twasidi wafuno akasa ayi e friend say o de pua na ye wo ba bi wo wafuno akasa o kan twata fere enkwase asa ne mo asem sa UTV fo na mugu ho no no concert party fo TV3 fo mo fa ayi e friend say kwase empani amobre na nim sesun Captain Smart betena ho dinanado atem kan kwase asem ni ye bekomu anase nanado nim nyansa 120 million times e chen ayi John Mahama adwene ye de toto ade age bone adwene na John Mahama ewom owo ni tirim na ka wonni mu hwe no ka Ibrahim Traore nko hwe no nsua no last week watimi afa enipa 8000 enipa 800 okuadwuma nko a 800 ne wom akuafo nko a wo ba ye to tomatoes ayi na NDC ni kwase mpeni bia ba betena se John Mahama nua boda na nado no ono na ka dokono ton ti ono na ma dokono boye den enya ni swade hunu banche molefo mo wo hefa enya ni swade hunu Ghana fo mu bia muafo do so nti ama Ghana de bia mo de yekoyachi ye to aba ma nipa na mo to aba ma nwan ene anwene nipa hofo sesame jamfia timi ahwe nyame ani ma sesesa sika tikase wo yegu na yima mo ye mmoa NDC for me se mo ye mmoa o